खुलुमबाय बे समाव नोंथांमोननि सेराव लानानै फैदों मोनसे खौरां संकस दैमा बारनानै थानाय गोबां गामिफोरा जोबनो गैयै जाल्ला आरो सहायनो गोनां जादों सोनाब बेंगल सिमानि सेर सेर थानाय गामियारि आरो संकस दैमा आरो नावजों गोथौ सोमोन्दो दं 2017 मायथाइयाव नावनि गोब्राब जाब्रबथायजों साब्रै फरायसाफोरनि जिउ खहा गोबाव बोसोरनिफ्रायनो गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय आसाम सोनाब बेंगल सिमानि धनगुरि मरियम टापु ढाकसा टापु बायदि गामिनि थागिबिफोरनि दुखु खस्थ'आ जोबोर बिखा खामथावना लामा दालां देहा फाहामसालि मोब्लिब गैयैनि जाहोनाव बुंस'हायै खस्थ' सैनांदों बे गामिफोरनि थागिबिफोरा संकस दैमा बारै बारै 12 दान नावजों बारनानै खासियाबारि फरायसालियाव सोलोंथाइ लाहैनो गोनां जायो बे ओनसोलनि गथ'फोरा 2017 मायथाइयाव गोब्राब नाव बेलथायनाय जाब्रबथायाव साब्रै फरायसाफोरनि जिउ गोमादोंमोन आरो बेबादिनो गोबां जाब्रबथाय जानानै लामा गैयैनि जाहोनाव गिख्रंथाव संकस दैमा बारनायाव गोबां जिउ खोमानो गोनां जाबाय होननानै फोरमायदों ओनसोलनि सुबुङा नाथाय फरायसाफोरनि इयुन आरो गामिनि जेबो जौगानायखौ सिन्था खालामनो रोङै सोरखारनि नोजोराव गोग्लैयाखै बे जेंनाफोरा दिनै खौरां बिजों हांख्रायनानै गावसोरनि दुखु जारलाखौ सोरखारनो मिथिहोनो नाजानानै फोरमायोदि थाबैनो धनगुरि मरियम टापु आरो घागसा टापु गामिफोरनि हान्थामेला देहा फाहामथाय फरायसालि आरो गोनांसिन गिख्रंथाव संकस दैमायाव दालां बानायनानै होनो खावलायदों गामिनि थागिबिफोरा रादाबखौ दैथायदों गसाइगावनिफ्राय सनारा मुसाहारि जोंनि गामिया दहनगुरि टापु होननानै बुङो दा जोंनि खोलाजोंहाय दहनगुरि टापु साहाजोंहाय मरियाम टापु गोबां गामि दङ बिदिनो दरब्रैसो गामि दङ आरोखि साहा खोला लानानैहाय संकस बारैहाय जोंनिखौहाय दहनगुरि टापु बुङो आरोखि खोलाजोंहाय ओमफ्राय ओरै साहाजोंहाय मरियाम टापु बुङो दा जोङो बेबायदिनो गोबां खस्थ' दुखुनि गेजेरजों जोङो जिउ खाङो बेबायदिनो दै अरनि बेबायदिनो नाव दै बारनानै जोङो बेबायदिनो थांलाय फैलाय हान्था मेला खालामो जोङो बेबायदिनो जोङो दैज्लां बोथोराव गिलु बालु दै अर बारनांगौ जायो अबेबा समाव बेबायदिनो दैफ्रा लोमफबो बेबायदिनो जों दुखु दाहानि गेजेरजों जोङो जिउ खाङो बे दहनगुरि टापु जायगायाव बे लामानि अनगायै बे नाव बारनायनि अनगायै नोंसोरनो गुबुन लामा गैया नामा ओहो गुबुन लामा गैया नावजों बारनांगौ औ नावजोंनो जोङो थांलाय फैलाय खालामनांगौ फरायसाफोरनो माबायदि बारो फरायसाफ्राबो बेजोंनो बारो बबे स्कुलाव फरायहैयो खासियाबारि स्कुलाव फरायहैयो नोंसिनि स्कुल गैया जों स्कुल गैया खासियाबारियाव थांजोबो औ खासियाबारियाव मोनदों सिगां 2017 मायथाइयावहाय बेवहाय जाब्रबथाय जानानै फरायसाफोरनि जिउ गोमादोंमोन औ बिदिनो नाव बेलथायनानैहाय बिदिनो 3 सुबुं जिउ गोमादों आरो फरायसाफोरमोन उन्दै गथ'फोर औ बिदिनो क्लास 9-10 फरायनायमोन दा सोरखारा बिनि सायाव जेबो सुबिदा राहा लायाखै नामा ओहो जेबो सुबिदा होआखै बिटिसि सोरखार नङाबा आसाम सोरखारनिफ्राय नोंसिनि बे हान्थामेलानि जे खस्थ' जानाय बेखौ रावबो सुलाद लाफैयाखै रावबो फैयाखै नायफैयाखै एमपि एमएलए रावबो फैयाखै ओहो फैयाखै दिनैहाय जे नोंसिनि बे हान्थामेला खस्थ' जानाय आरो थांलाय फैलाय खस्थ' मोनगासिनो दं नोंसोरो जोबोद खस्थ' मोननायखौ जों नुनो मोनदों दा नोंथांमोना सोरखारखौ मा होनगोन खावलायगोन सरखारखौ जों खावलायबाय बेबायदिनो लामानि मानि अब्लाबो सरखारा जेबो आखायाव लायाखै आरो नोंसोर मा खालामजानो लुबैयो जों बेबायदिनो राहा लामा होजानो लुबैयो स्कुलफोर हरजानो लुबैयो जोंनि गथ'फ्रा बेबायदिनो फरायनायाव गैयि रोङि जालांजोब्बाय बेबायदिनो सोरबाबा एसे दंनायफ्रा बिदिनो गोजानाव दोनहैबाय जाथि खुरमा गोनांफ्रा बेबायदिनो गोजानावहाय बिबै बिबौमोनाव दोननानै फरायनो दोनहैबाय आरो আপনার নাম কি কাকা কামাল শেখ বাড়ি কোথায় আপনার এক সাপকাটা বলেন
আমার এই সৈন্যপুর ঘাটত যাওয়া আসা করা আমার বিরাট দিগদারি হয়ে যায়। এতিয়া তো পানি নাই, বর্ষার সময় তো অনেক মানুষ লুকা টুকা ডুবিয়ে মরেছে, বহুত মানুষ মরেছে এতে। হ্যাঁ, এই যে যাওয়ার সময় আসার সময় বিরাট কষ্ট হয়ে যায়, নদীর পানিটা বহুত বেশি হয়ে যায় আর কি। তার বিরাট আমার কষ্ট। এটা বৃষ্টি কিবা হলে আমি অলপ শান্তি পাওঁ, ভাল পাওঁ। ল'ৰা ছোৱালী স্কুলত যায়, আমার কি বড়ো, আমার মুসলিম বা আমার রাবা মানুষ বহুত যাই আছে। হ্যাঁ, বিরাট কষ্ট হয়ে যায় এতে। তো বৃষ্টি হলে আমার খুব ভাল পাওঁ আমি, যাতে সরকারে আমাক বৃষ্টি দয়া করে দেয়। বহুত মানুষ আছে এতে, বহুত মানুষ আছে একদম। তো মানুষ আহা নাই, আৰু পুৱাতে অনেক মানুষ গেছে। হ্যাঁ, তো এতে বৃষ্টি হলে আমি খুব ভাল পাওঁ আর কি। নৌকা পার হওয়ার বাদে একো রাস্তা নাই? নহয় নহয়, সংকোচ নদী পার হব, সেই সংকোচ নদী এইটাই পার করব লাগবে লুকা দিয়ে, তাছাড়া বেলেগ আর কিবা জায়গা নাই ইয়াতে। এইটো দিয়ে করব লাগে, সব যিমান মানুষ আছে এইটা। এতে কিমান মানুষ মরিলে, ইয়াত মরিয়া একদম তামার হাটত ছোৱালীটো উঠিছে, রাবা ছোৱালীটো আছিল স্কুলে যাওয়া, লোকেটো ডুবি গৈছে। বহুত মানুষ মরিছে, কেইজন মানুষ তুলিছে, আৰু মানুষ পাওয়াই নাই। বহুত মোটা মানুহবিলাক তো ছাত্ৰী ছাত্ৰী আহিছে, কিন্তু ছোৱালীবিলাক কিমান ভাটি ভাটি গৈছে, ডেড বডি পাইছে তাতে। সরকারের কোনো সুবিধা লওয়া নাই, কোনো কিছু করা নাই। আপনি কি কব, গাঁৱৰ বাসিন্দা হয়ে কি কব? আপনি এনে অসুবিধা পড়ি আছে আপনার? হ্যাঁ, তো সরকারক কি আহ্বান জানাবো? এটা করলে ভাল হয় আর কি, আমি খুব ভাল পাওঁ আর কি। मा नाम बाबु नोंना? जेखि मा मा गामिनि नोङो? माहाय फरायो? नोङो माजों दैखौ माजों बारो? बेसे गोबावनिफ्राय बारगासिनो दं नोंलाय? मा क्लासनिफ्राय? 6निफ्रायनो बारगासिनो दं।